Kao ekskluzivna destinacija koja opčinjava svojim specifičnostima i ljepotom, Porto Novi je sa razlogom omiljeno mjesto hedonista, ali i svih onih koji žele da dožive jedinstveno iskustvo tokom boravka na primorju. Upravo ovo iskustvo od sada će biti još bogatije zahvaljujući otvaranju novog, potpuno drugačijeg Idea Gurme marketa. Idea Gurme market donosi veliki broj proizvoda vrhunskog kvaliteta, čineći boravak i život u Porto Novom dodatno lakšim i prilagođenijim različitim životnim stilovima i potrebama. Kada smo kreirali Porto Novi, imali smo na umu kako sve to treba zadovoljiti potrebe naših korisnika, bilo da se radi o posjetiocima Porto Novog, rezidentima, ali i lokalnom stanovništvu. I zaista vrlo pažljivo smo birali naše partnere koji su ujedno i naši zakupci u Porto Novom i raduje nas što danas otvaramo jedan poseban supermarket u okviru Porto Novog koji nudi različite delikatese koji će zadovoljiti potrebe i onih koji su najzahtjevniji. Idea Gurme market koji se nalazi na površini od oko 400 metara kvadratnih nudi zaista veliki asortiman i veliko nam je zadovoljstvo što ćemo tokom cijele godine upravo kroz saradnju sa Ideom moći da ponudimo svima onima koji se odluče za Porto Novi najbolja iskustva tokom njihovog boravka, ne samo u Porto Novom, već i u Crnoj Gori. Bez obzira da li se radi o kupovini svakodnevnih namirnica ili delikatesa koji će trenutke opuštanja učiniti vrijednim pamćenja, vrata Idea Gurme marketa su otvorena za sve koji žele da iskuse prednosti ove luke dobrog ukusa. Otvaranje Idea Gurme marketa za nas predstavlja veoma važan događaj, jer vjerujemo da je ova destinacija važna ne samo za ovaj dio Crnogorskog primorja, već i za cijelu Crnu Goru. Upravo iz tog razloga željeli smo da svima koji u njemu borave i žive omogućimo jedinstveno iskustvo kupovine. Kupovine koja će na prvom mjestu odgovoriti potrebama naših potrošača, ali istovremeno im omogućiti da svaki trenutak provede na ovom posebnom mjestu ispune dobrim ukusima. Zahvaljujući tome, Idea Gurme market savršeno oplemenjuje iskustvo koje donosi Porto Novi i predstavlja njegovu luku dobrih ukusa u kojoj potrošače očekuju savršeni delikatesi, pekara, riba, vina i razna jela koja smo birali sa puno pažnje. Sigurni smo da ćemo u danima koji su pred nama dokazati da smo prva destinacija za sve one koji žele da uživaju u kvalitetu, a isto tako veoma ponosni što smo nezaobilazan dio ovog ekskluzivnog turističkog rezorta svjetskog ranga. Upravo je pažnja ka detaljima i planiranju odeljenja u okviru marketa doprinijela tome da zdrava i organska hrana, najfinija peciva, suhomesnati proizvodi vrhunskog kvaliteta, kao i veliki izbor svježe ribe i nezaobilazne ponude vina iz cijelog svijeta učine svaku kupovinu posebnim doživljajem kome će se mnogi rado vraćati.